Kaying school ka bapaka jong ka Village Darbar High Secondary School swear. Ya ka ba oba Titas W Khan MDC ka Sora ba Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ulang menjur hakapor bodanglong kumu MLA hakasnam arja khatsan la pli pa ba haka arpunyaw trik unai lur ajar arpuar. Kumman syukadaw ya kani kaying school hakasnong swear kabahap haka khat arsnong like gro CNRD block latay haka bangtengka kabalalong arklur tamlingba ka Human Capital Development Project jong ka Asian Development Bank. Hakani kasngi na lor uba titas kum ukongsan lay dalang ru ka kong Lingwa DSEO East Khasi Hills uba di maunyo principal kinong yalam shnong kidukot ka managing committee kikimi kikpa lembar kikna school. Ya kabagalayo ya kani ka building ka bathamai hadin jong ka jingya lanti ka jong ka bala palat lai post nem ngapan pau ka jing songu ya ka managing committee ka bala kenmau yang ya ka ban khat kerpang hakani ka sngi ban play yau mau nongrem jong gani ka school ya ka balate ya ka da gani ka scheme ka bangyong ka scheme ADB ladan bun ki babu ya dak jingkeli balay MDC one play gani ka school nganget pilayo ya ka jubab menne kadaw kalong ba hakapor jong ka jinglong MLA ka jonga ngalayo ban recommend nakabenta kani ka school bakan yo ya kani ka fund ka bakerpang ban yo ban sna ya kani ka building